افدم و حمود من و باش گهدارن خوش تبین پودکست کردیه محمد صالح بدر خانم جه خلق کنویا رابجه لگل ومه گهدارن هجا پلاتفورم پودکستان این بکردی زیاده دبن پلاتفورم کنویا پودکستان لپلاتفورم کردی زیاده بویه ناوه و کردش وومن پودکسته در روزنامه گرین هجای این کرد اف پلاتفورم وگرنه روکن اشک و زوزان یاشاره اف پلاتفورم وگرنه یک جدا مزجنرا و پلاتفورمه زوزان یاشار میوانامه زوزان یاشار جی بریتانیای بشتاری برنامه میا رابیجه دبه پودکست کردی قصه دیگه جی podcastkurdی.com و همون پلاتفورمن پودکستان هم بکارن لمه گهدار بکن بخیر آتی زوزان خان گلک سپاس صالح مالتاوا زوزان خان سر خیره به کردش وومن پودکست گلک سپاس وکی پودکست کردی سر اولاد خوازم سپاسی وکم که جبوی ون میوان دکن سر پودکست آخه و اوشی بسکیده که خوش نشانی مدده مالا و تربه و هیویا گلک کارین باش و خوشتر جبو کردش وومن پودکستی هم دخوازن زوزان خان ام بحثا ارمانجا پلاتفورم ها بکن و چاوا دست به پروژه کر کنگیا فکر بورا چه بو تکاریو پروسه هنکی جمارا شیرو بکی بله استکارم بپیشم پلاتفورم ما کردیش وومن پودکست براستی پروژه کی نه نویه بریشیم سر داخلین کان چه بکن ده نواد بتایبتی پشتی که ازاتم بریتانیای والایی کی پر مزن من دنوا مدیا کردی و بیانی دادیده و به گرینکیشی رولا جنین کرد سرانسری جهانی دا دما که از بریتانیا بشم از کردم مجین هشین بیانی دا تشتکو هری اول چید به لش کارین ام بشن شره چکه دوی هاوی تبیران اریم بشم کردن ناستکن جنین کرد شروانن روزا و شهر کرنه یعنی تایبتی ام جهانی بوی هاوی تین ناسین جهلا سازین ام بین جهلا جواکا نام نتویون لی بی والله جی ویکی نشان داده که هلا های بان کسان به پرانیج چاندا کردی دیروکا کردی آنم بیشن ام بیشن رجانا وانا روزانت نیه دویه که داشت بر بی والله جی مخصوص که ام پودکست یک آماده بکن و جنا کرد بدن ناسین سرانسرین جهانی و تکلین جنین کرد و جنین جهانی به هفره چکن که کاربن وکی پریکی به یکی دپشروش دا درخن خوله من رو کن مدست بری پروژه کرد براستی دما سرت فکری مدگو ام چه بکن پروژه که مگود رو کن هاده ام دست بی بکن از چه بیجم تبیجی هری تا چه بیجی از بیجم هری درکیون که ام بنیرن ام لکت درکیونش برکو ام هر دوشی افکارین هفن ام دنگی امریکا داشت به هفرد خبتین انها يعني در دور دل میاسی میادا ما پروژه خود قداند و دو سالوگرا کمکجیا ازیدیان دا ما دست بشنا خکر بتایبتیش ام تخوازن جبر که گلک جنین ازیدی جد هلا دایش دا هاتن دست سر کرن و وکی ام بجن بازار دا هات فروتن و روشا که لوان قومی کمکجیا کلوان قومی جبوی ما جانکی برینکی و کریه که تجاری نگردن و مخواست وکی دیاریه کی ام پودکست خواهی جوان را دیاری کن یعنی نه حد میاد ام کتشتکی ام بیشن مزن دکن یعنی خوازل در فتا محبانا ما تشتک مزن ترش بو جنه ازدی بکن ده هیچی به حضران جنه ازدی تا آگاهی جوان تنه و ام نزانن رو شوان چیه ده دسته دایشی دامان و تو جهانی دا تو های کسی جیتنه که واسه یک دنشی یعنی ام بیشن سازی نابنت دوید ویلی دا گلک تیمان و هیچی ام بیشن از چرمه بری از کامپین ایزیدیا بوم و روشوان یعنی 6 سال یعنی هر کس بشتا خود آوان همو کس آوان هانی سر بیشن مدیا بیانی لیت کسی هول ندا که وان جوان کامپان خلاص بکه جوان خانی نو آواب که مالی نو آواب که
yani لو ما جي ما خاص كم دوی روزی دا پودکاست خواه دست بهشان خواد کن و وکی کتاجی دید ما د پودکاست نخواه دا و ها دیار کر که روزا کمکجیا سرواگر کمکجیا izleyen da ما دست بهشان خواه کر. Podcast Kurdi qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. بله دستخوشی دیسان لوا دکم بله پودکست و گلک خوش بو و بحث همو ایش و آزارن خلک شنگالی کربو دوباره دستخوشی لوا دکم هەوی دکم گەلک کاری نووسا باشتر هون چێ بکەن و هەم ڕایە گشتیا جیهانی و هەم ڕایە گشتیا کوردی ڕە ئەشکەرە بکەن. زۆزان خان و به انگلیزی دست پیکر هونه به زمان دنجی وشانا بکن گلو پودکست آماده بکن کرمانجی سورانی بله نهاد داخویانی داخویانی آماده کرد یک به انگلیسی یک به کرمانجی یک به سورانی براستی سری اول من کرینگی بتن سر زمان انگلیسیش برکه که ام بیشن دمه کی دام هنگ تشتا بدن رو نشتاندن امی پشتوی دست به وشانه خوی کردی بکن belki zûtir em bikin ji ber ku ji bo me girîngî ew e ku em ne tenê qala jinên Kurd ji biyanî re bikin em di nav xwe de jî karibin hevkodarî bikin û derdê xwe ji hev re bêjin em nabêjin ev tenê podcast e em dibêjin ev platformekî jinên Kurd û ji bo jinê Kurd e ji ber çima platforme em ê karibin jinên em bêjin ji seranserên cîhanê jinên Kurd bînin gel hev امی وام بحبرتی خن تکیلی امی بهرن کو او بخواد دنگی خو راگهینن جهانی راگهینن کردان ام بکیشان زمانی ام بیشن کردی انگلیسی کرمانجی سورانی بکیشان زمانی کاربن خو Podcast Kurdi qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. دردی خواب و بیشن امی بهیر دا کیف خوش بن که بکن پلاتفورم و بانگوازی وان بکن و ورن سروی پلاتفورم دنگی خواه بلند بکن لو مجی امی سه زمانم دا بکن اللي يعني حتى نها بهاو يتفكرن بله ماشي جي امی بنیرن تشتكتن استخوازم بیشم که چرم بکه؟ پلاتفورم ام دخوازن که وکهویه تخنا برش بر کرد چار ولاتان جيلا چار ولاتان دا يعني جهب وقتيانه يعني دست چو بيجم ظلما بيجن چار دولتان سر كردانه و كردستان بيه چار برچه و چار برچه كرد براسي تكلي وان يعني قالك دور كتنه بپرسکری گاوا کو امتنی ولاتن بیانی ام دوینن جبرکو یعنی جوی وکی هنگ دنا برامت جداهیش در خصیالی و ام دخوازن تمثیلیت همه به چهار پارچه کردستانی راهبه جنین چهار پارچه کردستانی کو ام به وکوی نزگاتی لوان دینن کو ام پرسکری وان جیانا وان بینم برچه کردکی باکور کاربه کش کردکی باشور آگاهدار به کردکی جه روجاوا کربه جه روجلاب آگاهدار به ام کربن کوی پلاتفورم آوا بکن که هایم مشهبه به نتنی دربه کردستانی لسرانسرین جهانی و خالق دنجی جبر شهر جبر ظلمات دولتن تجبرین کردان لروجلات هنابین yani niziki 5 sala Kurd veki penaber le velatên din dijîn û her sal hejmara penaberan zêdetir dibe li welatên Brîtanyayê, Amerîkayê, li Ewropayê yani Kurd gelek belav bûne li seranserên cîhanê îro biçî ku derê cîhanê tu karî Kurdek li wê peyda bikî û bibînî û ev platformên nûsa bi rastî têkiliya Kurda di navbera hevda xurt dike yani wekî em bêjin civaka Kurda tîne gel hev şwek dema derdekî pirsgirêkekî şerekî civakê heve li welatên din ev platform wekî amûrekî pir baş ji wan re wekî amûrekî baş derdikeve holê û ew jî di pêşerojê de karin em bêjin têkilekî xurt bigel hev re deynin.
Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Ez xwazim bêm vê pirsê ji te bikim çima taybet wek platforma xwe kir platforma jinan mesela çend platformên din yên podcastên Kurdî hene yek jî ya me ye û we bizanim ev jî di nava Kurdan de tiştekî yekem e platforma podcastan ya jinan li cîhanê tur qet rast hatiye di nava platformên podcastan de Belê podcastên feminîst gelek hene di seranserên cîhanê bala min podcastê jinên Afrika kişande bû belê podcastê wan hene yanî lê ev ji min re ne motivasyona min ne ev bû ku em bêjin ne ya min ne rûken ku em bêjin em podcastek ji bo jinên Kurd vekin yanî motivasyonek tiştek wisa ku em bêjin ez wekî jinekî Kurd bixwe di nava dîrokê de ji bo ku bixwe bidim nasîm bêjim etijîm yani bi salan ji emrê min çû bi salan em bêjin jiyana min hewce bû min têkoşînek من بريمة بم أنا حوجي بقول هن همبر تشتان شربكم يعني جواك كو أم تدانا ولا كو بندورة بالسرمية ما خبن ناي لكو أم ديرو كده بيجن أم جي مروفن أم دجين أنا مجنن أم دجين أم من جارك تنجي قلت يعني ل كد ديرو كردان دا يعني سورة جن تننا سورة جن مرينة جبركو أم دبشتا جن هردم يعني أفكرنك بنگهین کرنلی ناویوان لسر دست هلاتیا میر وندا بیه لسر دست هلاتیا چاندی وندا بیه و مخابن ام کسین که ام بیشن جیانا مدوان تشتن در باس بیه و ام دخوازن که جنا کرد ناوی وی هبه دنگی وی هبه کربه دنگی خواه بلند بکه کربه پرسکی خواه چاره سر بکه کربه هب آگاهدار ببه yani de gelek platformanda sanat rastî mijarên di nav mêran werî yan mijarên civakî werî lê piranî medya bi destên mêr tê kontrol kirin gava ku tu binêrî di hemû cîhanê de serokên medyaya kîne bêjin rêveberê wan kîne avakarê wan kîne tev mêrin tu pir nikarî bibînî jinek medyayê bi rêva dibe em bêjin çend mînakê wan hene jin ha vebû jin TV vebû an li sereserê cîhanê pir hindike ku medyakî bi destên jinan tê kontrol kirin û bi rastî ez bixwe li hember zimanekî têmê ku di nava rojnamegerî de zimanekî pir xetere ye dema qala jinan dike nizane qal bike ez gelek caran ji kesan re peyaman dişînim ku di hesasiyeta di zimanê wan de gelek kêm e em jin gava ku platforma me bixwe hebe em dikarin li gorî wî hesasiyetê li gorî wan rêw rêbazan podcastên xwe çêkin û dengê xwe jî bilind bikin û cîhanê jî karibin baştir qala xwe bikin yani gelek kes qala me dike wekî ku min got di gotarên biyaniyan da pir xetere hene dema qala jinên Kurd dikin di gotarên em bêjin rojhilata navîn da pir xetere hene di ê biyaniyan da kêmasiya algahiyan hene kêmasiyan dîrokê heye kêmasiya ziman heye di ê rojhilata navîn da kêmasiya em bêjin serdestiya ol heye serdestiya mêr heye van yeka civekek bavik salarî heye mixabin van tiştan nahêlin ku îro jin di medyayê da di qadên jiyanê da pêş ve biçin yani em hembertî li kesê nakin em tenê jiyanekî wekhevî û di wî wekhevî de em dikarin ku em jî dengê xwe bi rêbazê ku em dixwazin yani medya nayperwerde kirin dema ku dest bi weşanê xwe dikin xebatên xwe dikin ji ber wekî jî pir pirsgirêkên medya hene û platforma me jî di wê hêlê de ê wan kêmasiya çareser bike Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. pir baş e hêvî dikim ew kemûkurtiyên yên zimanên rojnamagerên Kurd jî di vî warî de hinekî rast bibe durust bibe ji weke ku hûn Diyarbekirî dibêjin hinekî case bibe
هیویدارم امی و هفکن ام بین سر پلتفرمین پودکستان پودکست لجهانی و ایدی وکه امراض کنو پلتفرم کنو یا مدیای ستایکاوی گش بویه توش سبروجا پلتفرمین پودکستان چوا دبینی د مدیای ده و توجی و همجی روکن خان هون هر دوجی روزنامه گرن هونه بهتر بابتن جیجانی بلا بکن یان ج نوچان بلا بکن دوی وای دز خوازم تونه کیجمره باخوی بله سرانسر جهان پودکاست نها یعنی تشتکی هری گرینگه حتی از کارم ببیشم از راست نویسه کی میشل اوباما هاتم وید گوتن دوی سردمی دا وی سردما گله خراب داروشه نباشد تشته هری باش چکرنا پودکاستی هم پودکاست ها جراج میشینه میشه میشه بیا میکرم درکتن ری یعنی چه دیگه زنی که وقتی مروف در واداد ماشین مال خود رو نشینه کاری که خود کن گوتری پودکاستی تشتکی خوشه یعنی مروف نکاره هر دم نویسندریش بخوینه دی مروف کاره گوتری که گوتری کرد تشتکی پر خوشه بله وش برای کسی پودکاست نهاد یعنی پاپولر ده سرانسر جهانی پاپولر و رنگی نو جورای نو هم بیشن مجاری نو درد کردن و اف پر خوشه که مروف شهوا گهدار دبن و دوی وارد جی امرو کن وکی کمن پیشی کد امرو کن ری بلم موی پلتفرم آوا کرد لی هر دم دنگی من نلور به امی دنگی جنن دنجی بینو داری ام بیشن جنکش باکور جنکش باشور امی بانی وان کن ام بیشن مجرم اوه ون سروی مجاری باخون ام دنگی و همون هف ناس بکن هم تکیلی گوه چی به هم وابدو ناسیم هم جی ون سروی مجاری باخون هم آگاهی وجه ببه و بفی اوشی اوشی دکارن ام بیشن هناك دنتشتاهين ببن تشتين نوهم ببن أمي آلي كادي بكن ربا بريامي بكن أم بخوا أمي بلاتفورما جالك كسر مجاران بخابتن لي أم دخوازن تشتاكو ساجي بكن مجاريكو أم دخوازن لسات بساكنن نانو تشي أم بيجن روجاننا بله تشتين أم بيجن أكتوال جي بكن لي تشتين أكتوال وكي مجارين جرينجين أم بيجن جنين جیانا جنین کردان دا ام بیشتر نه تشکیل آخافتن هشتگ که بو دوی تا تشکیل آخافتن accept challenge تشکیل ساوه بو ام بیشتر challenge accept دوی داری دا ام بیشتر جنین کرد هات کشتن و بنابه ترک هات زانین ام بیشتر اف تشکیل ام بیشتر اکتوله نه گله کست سر داخل ولی اف دیچک دیروکیه جی هروها شکل جواکیه جی ام کارن سر ما مجرب سکنن سر دیرو که کردان ام جنه کردان بدن ماسین که دیرو که دا جن چکرنه جنه کردان چکرنه ناوی وان کدریه ام لیکولیم بکن که وان درخن حاله جی ام بیشن بکی ام بهتر کور بچن که تشتین گرینگتر ببینم پیدا بکن بکی ام بیشن ام بلگین باشتر پیدا بکن ببینن که ام کاربن بگلی خونه پار بکن بجنین جهانی را پار بکن آنم سر چما جهان دا پیشکتنا دیپلماسی هی لی یا کردا ویری دا کیمه چما جنین کرد نکارم ببن دیپلماتی رول جهانی تنی مینا که کام دو مینا که بهنه سروی کیماسیه یا پولیتیکایی یا پروردهی اکادمیه ام بیشن یا دستوریشیه یا ام بیشن مجارین گلک مجار هنه که جیان روزانه دم تخوزن سرام پا اخوان هر وها جیانا دایکن ما ام بیشن چقاسا گوهری ام بیشن وان دوره کی دیده و دو دوره وان دا چابو نها چاوه ام دکارن چیروکی وان گوداری بکن ام دکارن یعنی گلک تشتن ام بیشن سر جلین کردی باخوان مجارين جيجياني مجارين جديروكي مجارين شبيشة روجا ما من سروان باخن يعني هولدانا ما بكم بنا همو بينن بيشبري شوبينرين خواه كهتربانين خواه كبوان رپار ببكنو بزن بكو چاندا ما چاندا كي دولمنده جيانا ما جيانك دولمنده ام نتني شردكن ام هر وصا جياني آواتكن يعني ولاتا كده كو هر دم شرحه به براستي پیشوچون پر زحمت دبن لیکرد دنوا شردا حول ددن بافرن جی و هر دم جنه کرد جهاتی بونه آفراندنه که مالی وان خراب بونه مالی خو آوا کرنه آن گزاری وان کشنه دیسا زار چی کرنه مزن کرنه یعنی لو مجی آوا کرن بی هوید تی و ام دخوازن بی آوا کرنه نشان بدن دست خوشیل و دکم گله کی
armancên gelekî vîzyoneke gelekî baş e destxweşiyê li we dikim pîroz be dubare Gelek spas. Kurdish Women Podcast Gelek spas malava. ku we dema xwe ji me re veqetand û behsa armancên xwe kirin vîzyona xwe kir ji guhdarên podcast Kurdiyê re. Gelek spas. Em spas dikin û me bişopînin me bi agahîn û bi podcastên gelek baş hêvîdarim lê hemberî şopîneran bin. Gelek spas dubare Zozan Xan guhdarên xweşdiviyên podcast Kurdiyê hûn êdî dikarin li Kurdish Women Podcastê jî guhdar bikin û derbarê jinên Kurd de her çi we xwestiye Zozan Xan û Rûken Xan li gel hevkarên xwe dostên xwe ew ê podcastan amade bikin û bi dilxweşî li wan guhdar bikin. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.